Kahnya Uttarap National Youth Front East Khasi Hills District mentakasngi kalaj ban yakendo eu Deputy Commissioner of Tax ba VR Chalam ban pan jing pensyah lor ka jing yolum khajna ka sarkar na ki dukan tho tim ki badon hakeleng kanong ba shulong. Kate ka jing lej kaseng kade hadian shisnam ba kaseng kala sedang ya ka jing khandra ya ki kot kisla jing ki dukan tho tim bala penya da ki bar jela. Haba kran shikilat pathai khubor na kaliang Presiden kaseng uba bless dekar ulong ba kajing wan jongki ban yakendu eu Deputy Commissioner of Tax kade ban wajing tip halor kajing yolum revenue ka sarkar na ki dukan tho tim ki badon hasilong. Bana kaliang kinong yalam jong kaseng kilo ong ba kajing yakendu jongki kade ban pan jing pensyai ya kajing yolum revenue. Hendrai kate kajing yakendu jongki kam syam la long ka basyai bat kumta na mar kajing bam syai na kaliang kaseng kam ban si ban mi biang syamadan ban khandra ya ki dukan bat ru lada lap iki bam don kot don sla kaseng kan khang napang. Bat halor kajing ong bakadon ka kun hon nyau trap kabala penya ya kini ki dukan na kayang kaseng kalau ong bakim itho ya kata ka kun hon balada kita ki kun hon ki itho ya ka HNYF kide ban wan ya kendu ya kaseng. Kay bangiwan ni kendo eu joint commissioner kum kaseng hi ni ngopia every day bat ka kini kidukan tim ki badan ha kaleng ka jela ka jongi namar ngi la dep ya chwa sistem adon sistem tam mar bangi la let bat khandrai ki license kini kitai kham tam gani ka tim ngan kwa ong fi namar ba kani hi babuni ki ba nya ja kani ki de ki non tribal ki de ki kha tijing shisha lagi non tribal le apa ki kli ki dukan tim ki di bandan ni ka license ban yo ka license ndai ta ka taru ki di ban ya ka prosedur ki di ban yo ya wat ya trade trading license na po diskonsel ro ti ngila i4 system khamtam ki don ki bam don license ni ni akan ra la i ti don ru ka jinge pen i tu badan ba ong ba ki da ki inspector ba de jong ka taksu kiswan sin sibanai kiswan lumi kita kisa tamangim don ni ka proof ko ba shisha tama mention ha ke media la don di ba penmi ya kata mention pat ya ka karteng tina kaliang jungim kaseng giwan ya kendu mentan bat ni la kali ha habe dei gini dukan tim berkhot te ni pat yo hi ke jubab ko si ka basai tu kata-kata tina kaliang kaseng ni kwa ban la da ka jing sha jing pan jing pensai jungi kam syai na kaliang kaseng ru isu ang beso isin ni hiar biang Ramadan da in rabiang iba don license ne bam don license namar ya bangi kelim ta kam syai kar kum jubab kan katai namar kidan ki ong bagdang don hapo food ya kata khasi ti don ki ba ong wa ya ga nyu trap la la ban ai license tinging mi thu nyu trap mi thu khasi le ta khasi ta nyu trap ada ki kwa ban itu ingi ga chunef shawangi ya ekam kin haban kendu ban ni kan syai ta la da wa ai bangin pen ipat ta goi galanti namar ni kran be ya ka revenue ni kran nam ta ga jom toy jong seng ni kran be ya ka e ga jom toy jong patna namar nga ong i fisu isin ki ba tho tim ki badan ho kontak tim ki degi khar ki degi nepali ki behari ki babun ki bangil alet menchwangi lap kita khasi jongi ki duna ti da ki ni ki mender ki ki bri ki bana bar ki wan ban trei ga nu ka kam ka jala jongi ka state jongi hatu gem dan kam se ban sio ka tax ni ki khasi la ngi trei kontraktor la ngi trei ga nu kamro ni ha le GST ni hap siu ka tax 10% syaga central 10% syaga state hendrai nak kaliang jungi pat ni sengu lengok kan bahaduk menta bahkan ni ka tax ke sakut aswin mo mdon ngemi kita ke inspektor chay gidon chay gija la ka de kamram juki begin lek kendra kita ke license begin lek check license ko ibu gidi benlek ke duti kin dia pen syai ki media ke pen syai sigi pajma baki lale ke duti ke syai hendrai ke pasmusi kalong mon ong biang fisisian long ba kedon mi tang kata hati ke basuki ong ba lalum pisang ma kata ting kedon hi ha ka proof tamai ki breu tingi khlam la ban jer ka tang manu badai ta tina kaliang jungi ka sangi ko ong bisu sisian ngi mi thu khasi ngi mi thu nyutrap la ra fikwa mani thu engi fi manwan ma fi smat leng kom tangi ngi hab ya ko madan mar ngi klem yo jing sai e bangi kendu mentan do terang ngi haban ya de galanti ka ba ka sengan chim ka step kisenjam ba ngin pet na matang tang habang ilet po nya po feel hang po hidupan ni labay baki i de ka salam tika salam ka dingi ngil akli mata pi ai salam kat no snem kan kut ka balim chungka ti kila ya thuk yung magas salam ka de tang sisnem tingi mata la sisnem tam ite bakal salam ka lakut hatul ai lesson em padiki habala ai la ladan salam mar kai ite bagi haban ke salam ki haban sio ko bang
kiapan still ke revenue tamalong ikwa man kali naman ngimpa baki kin chule game kin chule politics namar ki jing tmu jong so jong manu shalendat nganam keno mo yo don ki ba ngaju shu asnga we katna man shua Arsenal ne laisna madim sha bala ya chi gani ga issue don du ki ba plan bat penya ya online je team ti hadin bak nang tu gidon gini gini thok team ki ba persya ki ngim kwa man ya enta kadi man long balong ngiting intip ya kata ko online ne kalong ni tang ka we pidi man ra ikar revenue ka state pidi man don ka license ni mahami non tribal bakim de ban le dan bor bangin hable ju ban kendu UCM juga district council ba ngi kwa ba ini ki ba syong po kontar gidon ne 4M ya ka trading license man pawa hak syai kita ki beriu balik kendra timbut kat kata dong duna man kat ya gar revenue yang duna man pawa kiwe pat boyo arsan lak pat kabiang ha kini ki kali GST ni di yang surok dapat ba stay boloro ha kibat ikali kidi kibat ikali ketengah kibat ini kita kasih kata itu mendede ki kam biang ka tim khalai ni te ka penjot ka jeng kesamte kat nang tho nang bang ha ba yo nong pat yo nong menu gitu ki kasih gitu ki nyok trap yo nong am ki bos gitu ha emang suka weru hi kalau kejing bom dek jong konsunya ong duna man pa man pilek department duna man pa pilek ngom department pilek ong duna man pa belai jelai drok ong ba duna man pa ti hangnir duna man pa ti duna man pa tebut ha mut kadon ke Iceland mun suses ngap dok tang ta duna man pa dayap ka jaj benriu dayap daduk revenue daduk ke tax mut ni te ba ki jong ni te pi tiet na po pi wat ki sakti wat ki jan jinap ru siap siam 50% jaga state 50% jaga central tipin ong man power pat dengan ni kam jebok jaman ha long suka culik kolek kita bisa arajan lah hajar man tu inspektor counter Counter. kalau don si ko hajar counter hajar si bina tu kan kis ya kan kalau ti dia ngani PB ti dia ni la shumiaru tang selum na yo ni tim la yo tu tabalilum tiba mai ba kata pisai odon ke tinggal buah mi chen tabel ya sambat Ya sambat, don nama kasih. urat belum la balik ke mu he dalam hukum juga ya sisto bangin wat he kata ga lap nam ke dai nam dai yo ba kata pisah bawan kata mo la arajar san spa antu la mi ano ha kanu teli dukan tim bidon hang ni timut yo kata pisai ko doi poya kami tu untem tamangim ken no temu utama yo marwi tip lada utama balik lum dai uyo marwi kelun tak pisah saya kam risan no larisan ha nama ladi di kelur te pi te ngimpa man du ka jimentoy ya hantam ini kam cakria suka weru ngi ya jing trot bi jong ga government pet kini ki kam tu badang peniak tong du khasi kum ka kini ki fit menika fishing competition badang peniak tong du khasi ya pen biang ki kot sla ya bio ka permission balai kini ke kam tim pat buan pelak peniak de ki khar kemut mla ban kam don revenue kitu ga revenue jong tu nong snafiat kan no e tong di ki paula ha nong fishing competition kitu kin hapsiu untang kan otong di ki paula kata di revenue ndre yang di tim ko ami akru lai kru umpate kam pat don tax kata ki giding psa kam dia kakam ka badang penya tong lokasi gemut hap penbiang kot sla kini ke kam bayat kun jung bobun pat penyihat di non tribal pat mun ban kam kata kalau kapin skun yang iki idkhot juga jadi beriu ya ban supet ka ini mohon ban pengfiah la tengah sosial media najing tiak ban fiah komen pathar po YouTube po FB kata ka ini mohon ban song klikti kan ini hami semadan ban li ye nam tak ni kam nam tak revenue kan wan bisa kasih ko ban fi kai ka bangi kalau ngumta te lada ka department kam simkhia dei kam nok serious namar mantan ngi kli bo wong revenue ngi yo nak tim tang art klur na kiwi ngi yo ars pa klur ngi yo sis pa klur ha nang ta don gi bangi yo san spa klur niki niang naki babun kham tam en ki pa ba ru sai la ban yo bun mo nangi ki si ki betiet ki jan jinap hadukan hagi ngi hap namar ka tax kaya bet la kharu di jing di po yo lada u di ka sapti bangi pangru hitep ka GST un hapale bet san 4% gale chini san 4% henry kini pat menta ki khlemle kumdon license lalong ba illegal phimla manong phinya e ka kali nei manum don ka license te menta don ki dukan tim bangil alap menshwa ki don license auto legal license ru ki bu itu ka slate ki bu ta ka kadang new trap mo tingi kwa man kili commissioner to don la se ban wat auto legal license banya ai ko kali ha tinakalian ka chungi penrem begini la ka department kam sim khai ke ni mu ngihap ban subas new
halor ka jing bom sim kia ban ngim kenno bangin haban subas liu ke kodon ke ai silindat te bangin lap ya ke ai jing shisha ka silindat ka dei setengah kamram jungi bangin lejap ofil namar kini ki ong ma man power ngim don ha bling don ti man laram don ya kata te ada ke jing thok kan so government bahkan thong ik pos ki balaj ha dan kam kita gi inspektor ne kita gi hapo ki jong inspektor manyarap iki hapo filu ang bagantung bagin le badan kam ke rementa man ong kumta man nyat nang tu we nyat chu commissioner we nyat par chu minister ngi pai kata ki lada ka desisha ka ba balai kim khamyo license ki de ban sange ru ka kam kata ka khasi ki de ban sange mar menta phin ong kata ka kut ma ngiburam mi kut ring menta habang dona po kut menta kalong ba uniu khasi yo kamai tende yo kamai upanya ke jing thok tim ke ya be kontak ke ya be ke jing siat gi tim populo ke ya be temut menu bo yo revenue tang tu ba di khasi yang tu itu ge membat gi khat ron gi nong kam jang tu itu ti gedang song fortuna gedang hit building ya pitep patang forecast fu de karo la yo kan fu lakan de gilang de pom forecast tu sia la si spa tang ka tak nu kulur ni yo timut tu sia nang embe ngi pajma ka state ke jala jungi kan nang dok ngi ngim su tanat la kanau ngi mithu khazi ngi mithu nyu trap da kwa phine kan do ni tangin ni